Uvažene dame i gospodo, preskonferencija koju nažalost nismo mogli održati u Saboru, održavamo i danas ispred Sabora sa svima poznatim Domagojem Margetićem koji je svojedobno govorio o povezanosti Sanadera i Hypo banke, tad su svi mediji šutjeli o tome. Onda je govorio o povezanosti Karamarka sa firmom Soboli, tada ga je čak Karamarko i tužio za klevetu i izgubio. Svi su mediji također šutjeli o tome i na kraju govorio o Agrokoru prije Agrokora. I razlika između njegovog novinarstva i ostalih novinara je u tome što on govori o aferama prije nego mainstream mediji govore. A kad svi mainstream mediji krenu o njima pričat, onda je veli on meni: Iva, to gotova priča, nema smisla dalje o tome govoriti. Danas razotkrivamo neke šokantne detalje koji, ja osobno kad sam ih čuo, slijedila mi se krv u žilama. Zvučali su mi kao science fiction, međutim, kako će vas gospodin Margetić voditi kroz priču, tako ćete zapravo uvidjeti o čemu se tu zapravo radi. Hvala Ivanu. Zahvaljujem prije svega zastupniku Pernaru na pozivu inicijalno da u Saboru predstavim svoje najnovije istraživanje kao istraživački novinar, a to je te afričke šeme pranja novca iznesenog iz Hrvatske. Kao što ste vidjeli, Sabor je prvo na svojim stranicama jučer najavio službeno našu preskonferenciju i moje izlaganje, a zatim je tajnik Sabora moje izlaganje zabranio. Na prijedlog zastupnika Pernara pristao sam da ipak ovdje ispred Sabora održimo ovu preskonferenciju, prije svega vođen osnovnim etičkim načelom novinarske struke, a to je da se na svaki mogući način odupiremo i opiremo svim oblicima cenzure i zabrana, i drugo, da na svaki mogući način pokušamo javnosti priopćiti kao novinari ono što smo u svojim istraživanjima saznali. Mene kao novinara, nakon afere Hypo, koja je teška inicijalno 47,7 milijardi eura, mučilo to gdje je novac tajnih računa nestao. Jer, kao što znate, svjedočio sam i u austrijskoj parlamentarnoj istrazi, dakle pred austrijskim državnim parlamentom, svjedočio sam u austrijskoj istrazi Koruškog parlamenta regionalnog, svjedočio sam i tamo tijelima, dakle tužiteljstvu, državnom odvjetništvu, policiji, istražiteljima, takozvanom CSI Hypo timu, i ono što je sve zanimalo, a nikad austrijska istraga u tom smjeru nažalost nije išla, je gdje je novac sa tajnih računa nestao kad je Hypo šema pala, da tako kažem. I svih ovih godina ja sam zapravo tražio tragove, nabadao tragove kao novinar bilo kojih računa, firmi, poduzetnika, novca, gdje bi se tragovi tih tajnih računa pojavili. Prije nekog vremena naišao sam na tu afričku šemu, prije svega jer je jedan od najvećih južnoafričkih sindikata građevine, metalurških radova i tako dalje podnio nekoliko kaznenih prijava u Južnoj Africi, u Johannesburgu, čak i tužbi pred nadležnim sudovima, protiv hrvatskih poduzetnika, protiv firmi koje su povezane s fizičkim i pravnim osobama iz Hrvatske, gdje se vidjelo da je protok novca, dakle da je šema kojom su prolazilo najmanje 1,9 milijardi američkih dolara, a po sumnjama svjedoka iz Južne Afrike i sindikata moguće je da ti iznosi idu čak do 3,5 milijardi dolara američkih. Ta šema je bila upravo vezana na fizičke i pravne osobe koje vuku porijeklo iz Hrvatske, a koje su operirale u Južnoj Africi. I ono što mi je dalje bilo zanimljivo, kad sam nastavio slijediti tu šemu, došao sam, dakle, radi se o hrvatskom poduzetniku Danku Končaru, koji je prije 10-ak godina, 15-ak godina na jednom osvanuo sa vrijednosti, smatra se i po svim pokazateljima financijskih portala koji se bave procjenom bogatstva pojedinih poduzetnika, smatra se da je težak najmanje milijardu i više eura. Ali zanimalo me otkud sad jednom čovjeku toliko bogatstva. Dakle, kako to vi na legalan način u tranziciji u Hrvatskoj iz tranzicije izađete teški milijardu eura? Evo, to je ono što ja uvijek postavljam pitanje i što moramo matematički dokazati. Danko Končar nesporno prije taj novac nije imao. On je rekao novac je zarađen
u mojim afričkim operacijama, plemenitim metalima i tako dalje. Dakle, rudarstvo, bavio se navodno rudarstvom. Međutim, kad uzmete južnoafričke dokumente, vidite da je to prijevara. Dakle, čovjeku se zbog te prijevare i prijevarne šeme u Južnoj Africi u ovom trenutku sudi. Zadnje ročište je bilo u 10. mjesecu 2019. godine, dakle prije nepuna 4 mjeseca. Svjedoci u tom postupku su među inim pojedini direktori tih firmi i offshore firmi koje su sudjelovale u toj afričkoj šemi, koji su na sudu u ovjerenim sudskim iskazima dali detaljne podatke o tokovima novca, kako je novac kružio. Dakle, ti svjedoci koji su bili direktori firmi tvrde da je šema teška preko $1 milijardu američkih dolara. I razotkrili su u svojim iskazima cijelu tu šemu, dakle Malta, Švicarska, Velika Britanija, Britanski Djevičanski otoci, Dubai. Ovdje prvi put imamo poveznicu kapitala iz više zemalja bivše Jugoslavije. Dakle, imamo poveznicu kapitala iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije preko tih offshore-ova registriranih u Dubaju koji se povezuju s tim fizičkim i pravnim osobama. U šemi koju sam ja radno nazvao šema Samankor, ali možemo je zvati šema Kermas, jer su Kermas te offshore firme koje su osnivane, vidi se protok novca preko 50-ak entiteta, preko 50-ak firmi, offshore kompanija, zaklada, fondacija, povezanih fizičkih osoba kojima je na ovaj ili onaj način upravljao ili Danko Končar ili s njim povezane fizičke i pravne osobe. Dodatnu sumnju mi je pobudilo to što je prije godinu dana Končar probao izvesti jednu financijsku operaciju u Finskoj preko svoje Afarak grupacije i finski regulatori, dakle finske financijske institucije zatražile su i od Afarak grupacije poslovne i od Danka Končara da se legitimiraju svi pozadinski interesi, jer normalne zemlje tako funkcioniraju. Vi se ne možete pojaviti sa offshore kompanijom kao ozbiljan poslovni partner na tržištu u sređenoj, uređenoj, financijski uređenoj, pravno uređenoj državi. I Finska kad su regulatori vidjeli da iza pokušaja poslovne operacije, Afarak grupacije, stoji šema offshore kompanija, odmah su zatražili i od Afarak grupacije i od Danka Končara da legitimiraju, dakle da napišu točno koji su interesi iza pojedinih poslovnih operacija i koji su interesi iza pojedinih offshore kompanija koje stoje u toj šemi koju je Končar preko Finske mislio izvesti. Končar to nije uspio dokazati. Drugim riječima, ja sam dobio sve dokumente iz tog finskog postupka, dakle autentičnu dokumentaciju finskih institucija, finskog financijskog regulatora, finskog ministarstva financija, i iz tih dokumenata je jasno da su finske institucije smatrale da Končar nije uspio dokazati legalno porijeklo kapitala, da Končar nije uspio dokazati legalnost operacija poslovnih te mreže kompanija s kojima su ga povezali i kaznili su ga, pazite, inicijalno sa preko 40 milijuna eura. Nakon što se žalio, Finska je povisila kaznu na više od 100 milijuna eura. Sad zamislite o kakvoj se šemi radilo kad je finski regulator odlučio propisati jednu od najvećih ikad dosuđenih kazni u Finskoj. Dakle, za Fince to nije mala kazna. I u toj presudi, naravno te sve dokumente imam, ja sam mislio da ćemo ih prezentirati u Saboru, u toj presudi Finska kaže da je Končar pokušao i namjeravao unijeti nepovjerenje u finski financijski i ekonomski sustav. Drugim riječima, Finci su direktno tom presudom rekli da ne žele svoju ekonomiju i svoj financijski sistem pretvoriti u praonicu novca sumnjivih offshore kompanija. Prema tome, za ozbiljan prijestup je tamo kažnjen. Postupak u Južnoj Africi se još uvijek vodi. U međuvremenu je Končar, da bi izbjegao nadležnost pojedinih pravnih jurisdikcija,
sjedište svojih financijskih operacija, što je isto zanimljivo, prebacio na Maltu. I sadašnje sjedište njegove Afarak grupacije, sadašnje izvorno sjedište njegovih kermas tih šema je upravo na Malti, na kojoj on ima i formalno jedno od prebivališta. Zašto je Malta zanimljiva? Pa upravo zato što je na Malti dobar dio tih njegovih offshore-ova i registriran kojima operira. Dakle, dobar dio tih offshore-ova iz te takozvane kermas šeme. Htio bih samo reći, kada ljudi pokušavaju stvoriti percepciju o kojim se iznosima tu radi i barata, na prvi pogled kad čujete milijarda eura ili stotine milijuna eura zvuči vam nevjerojatno. Međutim, kada čujete da je kažnjen sa 40 milijuna eura, pa 100 i nešto, pa onda preko 100, onda vam je tu jasno da se tu ne radi o 1000 eura, o 5000 eura, 10.000 eura, 100.000 eura, milijun eura, 10 milijuna eura, nego puno većim iznosima. I upravo je po mome sudu to što se radilo o Finskoj davalo na neki način kredibilitet Danku Končaru kao nekom ozbiljnom i poštenom poduzetniku. Jer Finska je ozbiljna država. Međutim, na kraju je ono što me trebalo poslušati kao legitimitet, odnosno dati njemu vjerodostojnost kao ozbiljnom poslovnom čovjeku, na kraju kad su se zaredale te kazne u desecima milijunima eura od finskih vlasti, dovelo se u pitanje zapravo u najmanju ruku poštenje njegovih operacija, odnosno postavilo se pitanje da li se tu radi uistinu o legalnim poslovima i na kraju krajeva otkud toliki novac, kako recimo, ne znam, što bi ja morao napraviti da dobijem kaznu od 50 milijuna eura. Tu vidite da su cifre astronomske. Ono što je meni isto posebno zanimljivo bilo je kad mi je gospodin Margetić pričao kako je godinama dokumente iz afere Hypo objavljivo, ukazivao na Sanadera kao, ajmo reći, glavu nekakve hobotnice i tako dalje. Međutim, institucije su to godinama ignorirale, da bi tek u samom finišu, kad su se odlučili na progon Sanadera, rekli gospodine Margetić, dođite svjedočiti. Ako želiš malu digresiju napraviti na to, pa vratiti se na Končara. Dapače, jer i povezana je priča. Slično je bilo sa Sanaderom. Ja sam o aferi Hypo pisao 1999. godine. Sad zamislite koje je to razdoblje. Istraživao tajne račune. 10 godina prije. Tako je. Objavljivao dokumente. Ovaj dokument za koji je osuđen Ivo Sanader u aferi Hypo, dakle taj ugovor sa Hypo bankom Ministarstva vanjskih poslova, sam prvi objavio 10 godina prije. To je bio jedan od prvih dokumenata u aferi Hypo koji sam objavio. Objavio sam račun na koji mu je isplaćen novac sa tajnom šifrom, ali dokument u kojem ga Hypo grupa na faks Ministarstva vanjskih poslova obavještava o uplaćenim novcima na taj tajni račun i o šifri računa. Dakle, njihov dokument. Sve sam to bio davao i USKOK-u i državnom odvjetništvu. Nikog apsolutno nije zanimalo. Godinama se ništa nije pokrenulo. U konačnici oni vas zovu u DORH kad su odlučili ići na Sanadera. Tako je, to je negdje 2008. ili 2009. Mislim 2009. I vi njima kažete, čujte ljudi, ali nije ovdje samo Sanaderovo ime. Ovdje ima i drugih HDZ-ovaca u priči. Točno, 2009. kad je krenula afera Hypo u inozemstvu i ja sam već svjedočio u Austriji i svjedočio u istrazi u Austriji vrlo ozbiljnoj koja je bila pokrenuta protiv austrijskog ministra vanjskih poslova i vicekancelara. Tada je vlada pala zbog afere Hypo, ja sam bio jedan od glavnih svjedoka. Tada me tek državno odvjetništvo poziva da dam svoj iskaz i dokumente. Kažem, mislim da je to bilo 2009. godine. Na tom davanju iskaza bili su prisutni Zvonimir Kuharić, istražitelj USKOK-a, Dinko Cvitan, tada šef USKOK-a. Prije toga je na uvodnom sastanku bio Mladen Bajić i pokojni Lazo Pajić, dakle zamjenik Mladena Bajića. Sve dokumente sam ponio, napravio jednu vrlo ozbiljnu prezentaciju. 3,5 sata sam Dinku Cvitanu i Zvonimiru Kuhariću govorio o tokovima novca i o ljudima koji su umiješani. Dakle, o mreži svih fizičkih i pravnih osoba. Jer ja tako radim svoja istraživanja kao novinar. Nakon 3,5 sata Zvonimir Kuharić mi je rekao, pa ja ovo ništa nisam razumio, na što mu je Cvitan rekao, šuti budalo, imam ja jedno pitanje. A ja sam rekao, čujte, ako vi ne razumijete, onda treba biti ovdje neko ko je kompetentan za financijske istrage.
A Cvitan mi je rekao tada, Margetiću, možete li vi to lokalizirati na Sanadera, vi to previše imena, previše firmi, to je nama previše, dajte vi to lokalizirajte na Sanadera. Na što sam mu ja rekao, pa gospodine ravnatelju, vi ako ste trebali lažnog svjedoka, trebali ste zvati nekog drugog. Dakle, nesporno je Sanaderova odgovornost, nesporna je Sanaderova umješanost, ali je nesporno i to da je umješano bilo preko 100 drugih visokih dužnosnika države prije toga i tijekom tog postupka. Recimo, ugovor za koji je osuđen, to je zanimljiva stvar, ugovor za koji je Ivo Sanader pravomoćno osuđen u aferi Hypo, nije potpisao Ivo Sanader, nego Mate Granić, a Matu Granića se nije ni procesuiralo. Dakle, vidite do kojih apsurda je to išlo. Ivan Šuker, koji je bio ministar financija, koji je zabranio, skrivao dosije Hypo u Ministarstvu financija, a sve te tajne dokumente imam. Dakle, o pranju novca, tragove pranja novca, tragove tajnih računa. U tom trenutku je Ministarstvo financija imalo tajne račune kod jedne poslovne banke u Zagrebu. Na njima je u tom trenutku bilo preko £500 milijarde eura. Tajni računi Ministarstva financija na kojima su fizičke osobe bili potpisnici i taj novac nije bio registriran u knjigama državnog proračuna. Sve te dokumente sam otkrio, dao državnom odvjetništvu, međutim novac je nestao. Ivan Šuker nikad nije procesuiran. Evo, ja pozivam državno odvjetništvo da vrlo lako otkloni sumnje. Evo, može ili ove osobe koje je gospodin Margetić prozvao i neka ga izazovu da pokaže dokumente i možemo odmah vidjeti da li on govori neosnovano, imaju priliku, ili osnovano, imaju priliku ubiti njegov kredibilitet za uvijek. Ali, u sekundi. Nema jednostavnijeg posla. Nego vratimo se mi na Afra grupu. Kažete da je na kraju iz Finske se preselio na Maltu. Dakle, kad nije uspjela finska operacija, dakle ovo je... I možete objasniti tu povezano s afričkim firmama i tako? Upravo. Dakle, ovo je zastupnik Pernar dobro rekao. Svima koji se bave takvim financijskim operacijama, najveći je problem u jednom trenutku legalizacija kapitala. Dakle, ubacivanje tog enormnog novca, jer ne radi se to, 1, 2 milijuna možete uvijek ubaciti, ali 1 milijardu ubaciti u legalne financijske tokove, to baš nije jednostavna stvar. Propisi i regulative u zemljama Europe su danas bitno postroženi. Na svaku transakciju veću se pale lampice svim nadzornim tijelima i vi ne možete 1 milijardu tako ko 100 kuna za kavu. Naravno, ako legalizirate tako enorman kapital kroz jednu uređenu zemlju kao što je Finska, odnosno pokušate, vi iz Finske izlazite s legalnom 1 milijardom, dolazite, evo zaradio sam u Finskoj, ono što je Končar pokušavao godinama ovdje, vi imate njegove javne intervjue, pa zaradio sam 1 milijardu u Africi. Čekaj, sad vidimo, u Africi ti se sudi jer je to prevara. Znači nisi je zaradio legalno. Imate ovdje kod sebe možda taj dokument o toj tužbi, odnosno sudskom sporu? Ovdje nemam jer ja sam bio pripremio na laptopu prezentaciju, ali kako smo znali da ćemo sad vani, onda nisam ponio. Ali ja imam sve dokumente, dakle imam tužbu i prijave sindikata u Africi, u Južnoj Africi, u Johannesburgu, imam svjedočenja direktora, dakle pazite, Končarov direktor je sudu i policiji odao kompletan tok novca za tu 1 milijardu, dakle ne neki bezveznjak s ulice, nego čovjek koji je godinama bio jedan od glavnih direktora u jednoj od glavnih kompanija u toj šemi pranja novca. Prema tome vrlo kredibilan svjedok. Imam sve te podatke firmi, tokove novca, račune. Ja vas mogu zamoliti da objavite javne te dokumente na Facebooku? Da, naravno, to i planiram. To i planiram. Jer ono zbog čega sam ja i pristao kad me zastupnik Pernar pozvao na ovu preskonferenciju je prije svega motivacija da javnost mora znati za te dokumente i te tokove novca. Ne radi se o maloj stvari, a mainstream mediji naravno neće to objaviti jer se plaćaju skupe reklame, daju se donacije, novac ide ispod žita, znamo što je medijska industrija. Dakle, nemoguće je da takva visokoprofilna informacija u ovom trenutku dospije u mainstream medije. Dajte recite, za što točno optužuju po ovim dokumentima koje ste vi vidjeli ti direktori Končara? Za prijevaru, pranje novca i izvlačenje novca kroz te šeme. Na koji način? Dakle, smatraju da je iz tvrtke Samancor, koja je bila jedna od velikih rudarskih kompanija u Južnoj Africi, da je iz nje Končar kroz period godina
u kojem je kontrolirao formalno tvrtku, tad je čak formalno kontrolirao, dakle ne preko offshore-ova, ne tako je, nego baš direktno on, da je u tom razdoblju preko Samancora izvlačio oko milijardu i nešto dolara na svoje offshore kompanije iz takozvane Kermas mreže. I smatraju da je osim toga počinio prijevare razne poslovnih partnera, drugih kompanija umješanih u poslove sa Samancorom, da je prevario i same dioničare Samancora, jer nije on bio jedini, on je bio samo većinski dioničar Samancora, ali zeznuto je što su dioničari Samancora bili i radnici, dakle rudari. Rudarski sindikat je bio jednim dijelom suvlasnik Samancora, pa je to pravna osnova po kojoj sindikat sad njega goni za prijevaru. Dakle, smatrali su da je prijevara u pitanju i naravno izvlačenje, multimilijunsko izvlačenje novca. I u toj sudskoj dokumentaciji taj direktor, Miodrag Kon, on vrlo detaljno opisuje kako je taj novac izvlačen, kojim ugovorima, koja firma s kojom firmom, kako je Končar izdavao naloge, gdje je novac prebacivan, koje firme iz Kermas te šeme. Zašto govorimo o Kermas šemi? Jer su to sve firme povezane na ovaj ili onaj način s nekoliko Kermas offshore kompanija koje kontrolira Danko Končar. I na koji način je iz Samancora na kraju novac završavao u toj Kermas šemi. Dakle, vrlo detaljno je to opisano. I imamo dakle te kaznene prijave i tužbe sindikata, dakle jednog od najvećih sindikata u Južnoj Africi. Sve izvorne dokumente imam, gdje na tu istu šemu sindikati opisuju i prijavljuju zapravo Končara zbog te prijevarne šeme i šeme pranja novca. Kako, gospodine Maragitić, objašnjavate da niti jedan medij danas nije ovdje, da nema zapravo uopće medijskog interesa za ovu temu o kojoj vi govorite? Pa, znate što, oni interesi koji su iza medija, tu ne govorim naravno o novinarima, govorim o medijima, oni su industrija. Iza medija su uvijek skriveni interesi, skriveni vlasnici, skriveni suvlasnici, skriveni interesi. To je naprosto industrija kao svaka druga. Kod nas ovdje, nažalost, često umiješana u razne prljavštine. Jer oni se često prikazuju kao neki moralni higijeničari, ali evo danas... Pa, ako cenzurirate ovakvu priču, ne znam onda što ste. Dakle, što je njima opasno? Godinama se pokušava u javnost plasirati teza tih 50 milijardi koje je izgubljeno, ne možemo sad to dokazati di je, ne znamo di je, to je završilo ko zna gdje, da, nema traga novca i to je nemoguće vratiti. Šema Kermas zapravo poništava tu logiku, jer opisuje i daje dokaze gdje je novac sada, ovog trenutka. I zato je to opasna priča. Jer ako sada krenemo u istragu novca koji je sada na nekim tajnim računima, inicijalno to je 1,9 milijardi, ali mi ne znamo gdje će nas ta priča odvesti. Mi ne znamo na kojim, 1,9 milijardi, da. Mi ne znamo na kojim milijardama će taj novac završiti. Ne znamo što ćemo još otkriti ako se krene istraživati tu šemu. Pa ja sam aferu Hypo 99. krenuo istraživati zbog par milijuna neke priče. A došlo je do najveće bankarske afere u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, ne znamo di bi nas ovo odvelo. Poveznica sa Hypom. Ono što je zanimljivo, ja sam tražio dobro, a je li ima ikakva poveznica sa time da bi se tu moglo raditi o novcu iz Hypa? I onda je naprosto jedna kockica sjela na svoje mjesto. Naime, jedna od najsumnjivijih Hypo operacija su bili takozvani istarski projekti Hypo grupe. Istarska šema, ona je bila teška oko 1 milijardu eura. Postoji tajni, strogo povjerljivi memorandum o istarskim projektima, ja naravno imam taj dokument, o istarskim projektima. On se vodio preko 3 tajne firme, praktički imaju status offshore firme iz Švicarske. I u te 3 firme su bili podijeljeni interesi. Dakle, koliko kome od visokih političkih dužnosnika udjela u toj istarskoj šemi pripada. Kad je krenula austrijska istraga, nažalost, austrijski istražitelji i tužitelji su se vodili jednim načelom. Ako novi vlasnik neki preuzme neki od tih projekata i nadoknadi tu navodnu štetu, neće biti daljnje istrage te priče.
I istarska shema se istraživala, ja sam nekoliko puta svjedočio, čak i austrijski ORF, dakle državna televizija, u prosincu 2016. prikazao dokumentarac o tom mom istraživanju istarske sheme. Dakle, austrijska državna televizija. U Hrvatskoj nije bio prikazan? Ne, niko ni ne zna da je taj dokumentarac postoji uopće. Ima ga na internetu. I tada je bilo ključno, ako niko ne kupi austrijske projekte, ove istarske projekte, austrijska istraga kreće na istarske projekte. U zadnji čas, dakle 5 do 12. Znate ko preuzima istarske projekte i zaustavlja se istraga i zapravo svi interesi pripadaju njemu? Danko Končar. To je poveznica koja ga u bitnom povezuje sa kapitalom nestalim i interesima financijskim skrivenim iz afere Hypo. I tu, dakako, imam sve te tajne memorandume, dokumente, tajne izvještaje, financijski i tako dalje. Gospodine Margetić, evo, ja osobno sam bio šokiran ovim saznanjima i smatrao sam bitnim dati vam prostor da ih iznesete. Ja naravno ne mogu tvrditi da je sve istina, jer dokument osobno nisam vidio, niti mogu potvrditi autentičnost dokumenta. Međutim, ja vas pozivam da objavite sve te dokumente i ukoliko oni nisu autentični, apsolutno. Ja pozivam institucije. Nikakav problem, javno ćemo se ispričati, rećemo gospodine Končar, nismo znali. Međutim, pozivamo državne institucije da provjere autentičnost tih dokumenata, a ako jesu autentični, ako uistinu Danko Končar je kažnjen u Finskoj i da se vidi zašto je kažnjen, to je bitna stvar, ako uistinu postoje ti sudski procesi u Južnoj Africi protiv njega, ako uistinu on jest bio kupac tih istarskih projekata Hypo grupe, mislim da bi državne institucije trebale se pozabaviti likom i dijelom Danka Končara. Međutim, ono čega se bojim je da on jednostavno prevelik da bi se oni usudili ići na njega. Pa ono što je zabrinjavajuće je da sam ja u svojem istraživanju došao i do dokumenata gdje se vidi da je Vlada Republike Hrvatske potpisivala ugovore sa Končarevim offshore firmama. Dakle, to je nezabilježeno, moram vam reći, to nisam vidio, svašta sam istraživao u životu i u novinarskom radu, ali nisam naišao niti na jedan dokument, osim na Malti, ali u normalnim državama, niti na jedan dokument u kojem bi jedna vlada potpisivala multimilijunske ugovore investicijske sa nekom offshore kompanijom. Možete li dati konkretno o čemu se radi? Pa radi se o brodogradnji i o ugovoru koji je, ako se dobro sad napamet mogu sjetiti, Ivan Vrdoljak kao ministar potpisao sa offshore kompanijom Danka Končara, dakle u vrijeme kad je Vrdoljak bio ministar. Kako se zove ta firma? Jedna od Kermas grupacije. Dakle, u kojoj zemlji? Ona je registrirana na Malti, dakle to je izvorno malteška offshore kompanija. Dakle, to je, pazite, naprosto nedopustivo. Jer poznato je, vi kod offshore kompanije nemate ono što u svakoj zemlji imate, provjeru porijekla kapitala, provjeru poslovanja, boniteta firme, financijske kvalitete, kvalitete poslova koje je ta firma radila. Dakle, nemate nikakvu provjeru, nemate nikakav backup firme. A vi potpisujete kao vlada ugovor s tom firmom. To je nezabilježeno. Evo, gospodine Margetić, kao što rekoh, pozivam vas da sve te dokumente objavite. Tada će i javnost i institucije moći prosuditi zapravo o čemu se tu radi. I ja mislim da ovo jednostavno je prešokantna spoznaja da bi recimo DORH rekao, gledajte, nas to ne zanima. Ovo su kad objavite dokumente, to će biti prekonkretne stvari da bi netko rekao optužbe su općenite ili ne znamo o čemu se radi i tako dalje. Međutim, ono što bih vas samo zamolio, naveli ste primjer Sanadera kojem su mediji doslovce jeli iz ruke kad ste vi pisali protiv njega, pritom vas izrugujući da bi na kraju sve došlo što se tiče njega na svoje. Dajte ispričajte vezano uz Agrokor, kako ste iskustvo imali s medijima, kad ste vi počeli govoriti o Todorićevim operacijama, a s kojim odmakom su mediji počeli se tim baviti? Pa ja sam o Agrokoru pisao još početkom 2000-ih, a onda sam intenzivno o operacijama, jer što je,
kako sam istraživao aferu Hypo, nailazio sam i na tajne račune Ivice Todorića, na tajne račune Agrokora, na svo to izvlačenje novca o kojem svi mediji danas lupaju. Nije i optužbe čak. Tako je, ali ja sam objavljivao račune, objavljivao iznose, objavljivao ugovore, dokumente. Svi mediji su šutjeli, dakle niko nije smio objaviti jednu riječ o Ivici Todoriću, znamo zašto, plaćao je čovjek reklame. Dakle, po meni, kad marketingom, plaćanjem marketinga plaćate medijsku šutnju, to je medijska korupcija. To ja osnovano smatram, jer zapravo plaćate zabranu određenih tema, zabranu objave dokumenata o vama. Nije problem što se Agrokor recimo reklamira u medijima. Problem je ako ti isti mediji ne izvještavaju o nekim informacijama koje bi možda bile škakljive. Tako je. A mediji su godinama šutjeli ne samo to, nego i mene i druge kolege koji smo znali pisati o Agrokoru i otkrivati neke stvari, ti mediji su demonizirali, napadali, diskreditirali, da bi naša istraživanja izgledala javnosti nevjerodostojna. Dakle, ciljano se radilo... Na osobnoj razini. Uvijek to ide na osobnoj razini, uvijek to ide diskreditacijama. Ja kažem, nije najgori napad kad novinara pucate ili prebijete. To je okej, svi možemo izdržati neke batine, a ubiti nas možete samo jednom, ne možete čovjeka 5 put ubiti. Ali kad ga diskreditirate lažima, izmišljotinama, kad ga ciljano godinama diskreditirate, to je onda ubojstvo svake minute. Vi ste svaki dan u fazi da vas neko ubija diskreditacijama. Dajte recite još samo jedan detalj, ovo je isto jako zanimljivo. Naveli smo 2 primjera u suštini medijske cenzure na koje ste ukazivali i afere koje su na kraju bile potvrđene, i Sanader koji je trenutno u zatvor i Agrokor, znači Todorić gdje mu se trenutno sudi. Naveli ste još primjer Karamarko, firma Soboli. Kad ste vi o tom počeli pričati, a kad su mediji počeli o tom pričati? 2009. sam, ako se ne varam, prvi put objavio dokumente o Soboliju. Karamarko je bio ministar unutarnjih poslova. Imate na internetu... Što ste u suštini vi tvrdili? Pa, tvrdio sam da je tvrtka Soboli služila za izvlačenje novca iz državnih firmi. Pritom, kao dokaz sam, evo vam jedan primjer, imao financijsku transakciju Podravke, milijunsku financijsku transakciju Podravke Karamarkovom Soboliju. Znači, za tobožnje usluge u sigurnosti i tako dalje. Možete objasniti kakav je bio vlasnički odnos Karamarka i Sobolija? Karamarko je bio jedan od bitnijih suvlasnika Sobolija. I jedno vrijeme direktor Sobolija. I dajte ispričajte, vi ste imali sve te dokumente, vi ste o tome govorili, da li je i jedan medij htio o tom govoriti? Ne. Afera Sobol je bila apsolutni tabu. Dakle, nijedan medij o tome nije pisao, nijedan medij nije prenosio dokumente. Ja sam za svaku stvar, recimo o tvrtki Sobol i izvlačenju novca iz Hrvatske pošte, u krajnjem slučaju zviždači u toj aferi su na sudu svjedočili satima o tome kako je ta šema išla, da su bili prisutni sastancima u upravi Hrvatske pošte kad su se sumnjivi poslovi dodjeljivali, multimilijunski poslovi dodjeljivali tvrtki Soboli, kako se novac izvlačio. Dakle, ja nisam pisao te priče na temelju čula, rekla, kazala, nego na temelju vjerodostojnih dokaza i dokumenata. Mediji su i svjedoka. Mediji su šutjeli. Dajte ispričajte u konačnici, da li je Karamarko pokušao zaustaviti vas da tome govorite i ako možete reći koju je riječ o njegovoj tužbi protiv vas, koja je isto jako zanimljiva. Karamarko je radio nevjerojatne pritiske, dakle 2010. godine meni su kao građaninu oduzeti svi dokumenti, dakle na ulici, na Ilici ovdje u Zagrebu, presreli su me 5 policajaca, u prisutnosti odvjetnika bio sam odveden u policijsku upravu Zagrebačku, u Petrinskoj, u odjel za strance. Ja sam usput budi rečeno rođen u ovoj zemlji, živim u ovoj zemlji, radim u ovoj zemlji, u odjel za strance. Tamo su mi službeno oduzeti i putovnica i osobna iskaznica. Dakle, iz policije mi imamo o tom zapisnik, naravno, moj odvjetnik je bio prisutan. Ja sam iz policije izašao kao no name, dakle, niko i ništa. Tad su, doduše, moram priznat, kolege sazvali tribinu na Fakultetu političkih znanosti o cenzuri i govorili o tome, upravo o tome su govorili, da su mi oduzeti dokumenti. Dajte ispričajte o tužbi njegove protiv vas. Nakon toga, kad je vidio da me ni tim nije ušutkao, onda me tužio za klevetu i u jednom trenutku kad je vidio da ta tužba za Soboli pada... To je tužba za klevetu. Tako je. Bio je prilično nervozan i u sudnici mi je rekao ili ćemo te ubiti ili ti nećemo dati da živiš.
i to je stjecajem okolnosti jer sam ja u sudu napravio incident, ušlo je u zapisnik, osim toga bilo je i više svjedoka, ali da bi ušlo u zapisnik ja sam morao napraviti incident jer sudac nije htio da to uđe u zapisnik, iako je jasno čuo Karamarkovu prijetnju. Za što je točno tužio vas i kako je završila ta tužba? Pa da su navodi o aferi Soboli kompletno neistiniti, da su to bili legalni. Nema veze. Tako je. Ili samo je tvrdio da je sve legalno? Ne, da je to laž. Dakle, da je sve što sam iznosio o Soboliju laž, neistinita, da je usmjereno na klevetanje njega. Na štetu njegu. Tako je. I što je sud odlučio? Sud je pravomoćno, dakle ta presuda je već neko vrijeme pravomoćno odlučio da afera Soboli nije kleveta. Znači oslobođeni ste tužbe njega. Tako je. A ako nešto nije kleveta, na tom sudu, dakle u tom sudskom postupku su dokazane transakcije u iznosu od više od 283 milijuna kuna Soboliju iz državnih firmi. Ako nije kleveta, onda sami zaključite što je. Dakle, Karamarko je taj sud za Sobol izgubio. Pravomoćno. Šokantne su ove informacije. Evo, ja pozivam opet Državno odvjetništvo da ako postoji taj spor, a postoji ta tužba, postoje dokumenti, opet kažem, vrlo je lako reći da nije istina. Može se ući u trag transakcijama, međutim, ukoliko je istina ovo što govori gospodin Margetić, a to je upravo bilo i predmet spora, je li kleveta ili nije, da li su informacije koje on iznosio vjerodostojne ili ne, državne institucije mogu lako zapravo se pozabaviti tom temom i gospodinom Karamarkom. Međutim, kakav je po vašem mišljenju stav državnih institucija Hrvatske prema korupciji? Kako to da jednostavno sve ove afere o kojima vi govorite, a gdje se radi stvarno o velikim iznosima, među ostalim i slučaj Sanader i Todorić, kako to da trebaju desetljeća proći da bi neko reagirao na to? Pa Državno odvjetništvo u pravilu skriva takve afere, ne procesuira dok neko iz Banskih dvora ne kaže sad može. Jer je to nekom onda politički interes ili dok ne dođe otvoreni pritisak iz Europe, pa opet moraju, ne bi, ali moraju. Ja ću vam navesti jedan primjer. Jel znate da meni sude trenutno za 2 grafita koja sam po optužnici napisao u Sesvetama, ukupna šteta 2000 kuna, spis ima 160 strana već, oni imaju tamo niz svjedoka, mislim, hoću vam reći čime se institucije bave, a recimo ovo o čemu ste vi desetljećima govorili, to je za njih jednostavno ja ću vam navesti jedan primjer. Nebitno. Kad sam u aferi Hypo bio pozvan 2013. godine svjedočiti u Europskom parlamentu, dakle ja sam više puta bio pozvan svjedočiti u Europskom parlamentu kao istraživački novinar i ta moja svjedočenja imate na internetu dostupna. Moje prezentacije dan danas Europski parlament drži na svojim stranicama, a evo Hrvatski sabor mi zabranjuje. Jeste bili u Austrijskom parlamentu? I u Austrijskom parlamentu, i u Koruškom regionalnom parlamentu, i u Njemačkom parlamentu. I u Njemačkom parlamentu, u Bundestagu ste govorili. Ali evo u Hrvatskom saboru. A u Hrvatskom saboru, evo imamo snimku, tajnik sabora mi govori kao da nije on baš kao novinar, kao stručan, kao da on kao... U svim tim parlamentima govori o tome u stilu... Nije kompetentan. Kao da šta sad novinar ima govoriti. Ja pitam gospodine, pa ko bi trebao govoriti ako ne istraživački novinar o ovakvim saznanjima? Međutim, on jednostavno, ja sam imao osjećaj kao da ima neku averziju i odbojnost na spomen vašeg imena i pitanje se postavlja zašto i zbog čega na kraju krajeva se o ovom ne smije govoriti u Saboru. A eto, dali smo sve od sebe. Pa mislim on je pokazao, dakle, kažem vam, Europski parlament mene svaki put kad je zvao je upravo o temama pranja novca. I moje prezentacije koje imate danas dostupne na stranicama Europskog parlamenta su prezentacije o temama pranja novca. Ako vi niste kompetentna osoba, zašto su vas zvali? Da vam ne govorim o pismima reference koja sam dobio iz Europskog parlamenta nakon tih svjedočenja i tako dalje. Ali evo tu vidite, tu je nemoguće pokrenuti išta. U Hrvatski sabor ne može, gospodin Margetić? Pa jedno vrijeme, evo baš kad sam 2013. svjedočio u Europskom parlamentu, jedan europarlamentarac me pitao, gospodine Margetić, da li je u Hrvatskoj pokrenuta jedna kaznena prijava zbog afere Hypo? Tad još nije bio ni Sanader pokrenut. Ja sam rekao, je. Pokrenuta je službeno od DORH-a kaznena prijava protiv mene radi odaje bankarske tajne. Dakle, Hypo grupa je mene tad bila prijavila
za odaju bankarske tajne. Meni se godinama sudilo, prijetila mi je kazna do 11 godina zatvora, dakle vrlo ozbiljna kazna zatvora. Sudilo mi se srećom, dakle ja sam to rekao u Europskom parlamentu, to je bilo u travnju 2013. U svibnju 2013. pod pritiskom Europskog parlamenta u Hrvatskoj me naglo oslobađaju krivnje u tom predmetu. Ali dakle godinama nije DORH vodio postupak protiv onih koji su u aferi Hypo izvlačili novac, nego je vođen postupak protiv mene kao istraživačkog novinara radi navodne odaje bankarske tajne. Gospodine Margetić, puno vam hvala. Hvala vama, zastupniče Pernar. I ovo je jedan velik dan za Hrvatsku i kada sam pričao s gospodinom Margetićem, on mi je rekao, ali Ivane, imam ja još o tome s raznim stvarima govoriti, nije ovo sve. Kao one reklame kad kažu, ali to nije sve. I evo, mogu vam reći da će od sada biti gospodin Margetić redovni gost ovih pres konferencija i da ćemo razotkrivati zapravo tragove novca, ono što se događa u Hrvatskoj. I iduća tema kojom ćemo se pozabaviti, što je meni jako na srcu, su RBA zadruge iz Austrije. Govorili ste mi o tajnim sastancima, da postoje zapisnici sa njih u austrijskom veleposlanstvu. Govorit ćemo o tome i razotkrit ćemo zapravo korak po korak tu, usudio bi se reći, odnosno po mome sudu, koruptivnu hobotnicu koja trenutno drma našom zemljom na nesreću naših građana. Eto, hvala svima koji su nas pratili. Hvala svima.